Or kadang pernah umpat yo sel gospel menurut mas yo sel ukelak ke bemut. Henry kejengom jengah akan dikepor kalau kordik yo piki ba yo sel ke gospel asin kan kelak ke bemut. Hana ting perpanon lang ke domo ni ke gospel ajunong lepinang kajunong kan aning ceroy. Ceroy menak tumbang hi batay ni gospel ajunong ta aning ceroy re. Nang tumbang ke kopilo ko. Kordik siksa piki nang tumbang. Sum piki nang tumbang. Because you are against the gospel. Pila percaya ke gospel. Kordik ya pi. Bagai kebacaran ni. Ujisu ukwa ban proof. Penpai biasa ke kitab jom kisim. Kalau nong kebaar ke khot kebasabat sesaukurat. U Elisha upsaya ke sispa hangut da arho teli ki pustang. Pustang tak bomber tiap. Tak bawa ini. Pelangin koi pen bang harus sipan paculo. Hipet pat kami minta, what can I do? Kaya ka mga lakban lehang ni, nga kamkraw yung Elijah, kadak ka mga don hang ni, kalau u Elijah dong hi, upsanya kichis pangut, da arpo tiliki kuki bastang, henry nga don hang ni, bagsanya kisan hajar mutang kilang ba, katno gitit, tan artili roka, basantili ku, who's greater, mano kamkraw? Hato ka ni kadak kamday, mga day kujong bulay, hato ka ni kadak kamday, uta, nga di umisaya, He kata challenge kini ki paiba. Hadin ko kilui ya kini ki jimbam ki berkhot kini ya bam ani. Oh Jisu wong kumno de petia ni ki hati pelang ke bajernam. Naman ka kitab san ke aku lai kong ba nga di unok aplang brod babahara. Pide kilang brod nga di kino ak ngan saya mi. Petia ni ki hati pelang bajernam. On the lasong ya bam hado ba khat artu krikidon. But hanta ke ka bajang akhir Kini kipat ba kikwa ban lebor penkuk sing yung Jisu katabo. Aning kahangpan gani kamday katamon. Henry kiyo jing bang kiyo jing mentoy tikaw yaron ito ay. Haba yo jing bang te. Hey, haba kinang bahabandi kikwa di o yaron ito ay. Hakasnem ka ba sopria kumenta sa West Khasi sa Nongstoy. Bun ki ka ba ki sopria bun ki pan ka ba kirap sopria kin om kumno check ubleng ba sopria kumne. You see, when we are something, habang iyo ikajengka kunyong iroy try. Hindi habang dan ay pagiyong kuno. Uni uyo ubriw, wong kuno vite habang Jisu ukande. Nila ya kaling, nila ya kayin. Ni hem COG, ni rik COG, nang pe nang idun pialilo ni kilong ko sa yon ni sikute. Kaya kijing metoy bangan yo ngati ya kaling ngati ya kayin. Kaya ke bangan yo. You see, this is the question. Kani kecil kali. But kabalay ka mga don hang ni kalong open kya iki pamatla open ya iki batko open kya iki batulot. Kaya ka ba dyan? Pek ka kitab jeng keng kalong arfuay ka dekot ka ba rew hado kanday. Moses habawan ipsen cloud. Put iki ni Israel hagalanti ya jong kisakanan bun ki balaya bun bala mensaw. Moses useng yang uni upseng renang. Baruang kumno bitip, uei wapek ya uni upseng renang. Uni wak kejek pentia. Moses udang don kam ya upseng renang. Henry nga hukum ubri ukya, amen. Habang nagkrek ubri ukya, o Jisu. Ngam don kam kita kiay baro. Kita ki additional ka mga don kam banle. Henry ngakren ubri uya. Kubat ko. Ubri ubamatla upek. At hima, kahisa pa kita ang dengpi ingkore si sirkya trok sirkya kolong kupilo hal suhut Israel tu koroi nang klang lo koroi pena ke ong dong tu ban archu lo chilo kiso kiroi Moses han pilo ke pupe hala bitoy a koroi selambra la dak pelangon kuman man maareng kiso tum anke ku hadak pelangon kadi ke hospital ke benongkong ya donna pedeng jok fifi ong bangakwa banding hospital hablay hospital bon ki bri ong kwa bandi dawai na maru Jisu rusna dawai ubleng rusna dawai te dan mano bangai hange o mga pre di dawai duai kadi ke bag trela tang ka dawai rung trekan tang ka duai ru hap trelang ba ka duai ba ka dawai okay ni hapa ni tre yoki ong baton ka jingay ba ngam tre bandi dawai ong yap de dep de song hoki hende ka we ka sini ubleng bishan di oh nila ay ka jingsta di doktor bali hindi dawai it's a murder kadi ka jingsa penjak itu susai, ketika susai. Laki Khasi lo laki. Akibat dah itu bukan Moses tadi itu malang peklan elo.
But baro kinampang piwan hangka. La ana purika chuki so tum ana hadak sige wanglo. Kani gidi betani gidi hospital. Kabastang hani. Pi kita gidi pat ba. Nomor angat pat nga jit hani nagabenta kinong tho. Kaya ka ba kinong tho hangni ka ba kabangiyong i kalong ka kitab Exodus kalong ka ba lai ka dakot ka ba Khasi ka ba Moses. Okay fine. Kabalay ka mga buhang ni kadeng syapangki kaarmot kisenran. Na preng kini ki kaarmot kisenran kani ka gospel ka didikit kirpang nakabata armot. U Philip, kundi ito Philip mga ito minister mo. Uni di way para Philip. Uni u Philip but Andre. Kaya ka lang dyan u Philip. Man ba ulit yala lani ulaw Kristan ba ubut yung Jisu rengkat pagkaspa utep spa suka hakaplagan. No, aspa suka. Ketika aspa suka, lada ujisu uang ya uang pun dia. Ini high business, nggak ada pisah deh. I got money, nggak ada pisah deh. Hi, kadang nut kejauh Philip kalau ukam kau cakap pisah, kau don. Dan nak kejauh kita ingat kon akro, dek balang yang ada kuslai ni na. Bun dikit kalau chef di bawah, nak kuslai. Na bank account ngadon te, what for? Money is there. Kadon tiga pisah. Uni u Philip udon ars pak suka. But u Andre ulong ubre u baju kemilan ti. Sakita ti bor pat ba manpower. Kata ka manpower ka udon ka ngade ba hekur de. Kan beli nga hapo Umkiang ngade ba hekur, ba pa hekur na ka. Hi. Kopi nga ngade ba hekur. Mo syuting bubuno sa Khasi don sudah tiar don ne bekur ha wat ko ini oh domine lawat pastor bahe syuting sudah te nadu ukedi syuting nadu wan chua syuting pas bon syuting oh bahe sudah ukop ke uni Andre nga di buri bahe kur fiko ya nilong e munduk do na curi ni ta kisangrang baru kita kini armor nomor Andre mu hekur nenta uni u Philip udah bisa katuh itu undang baru pakai undang Jejar pak bah hantar pergi ke armut di sembrana wong punduk di. Mana bakam he ini? He mengada me nama bangadam tu me. He mengada me ya election tu jok mengada me ngah ekor ke. Uji su pelak tak berpetisi niat ni kulung om. Kiko aban long krau di mana jong boleh long kubu kena kena. Tapi long krau kemat boleh. Hang ne perundang hendak kejin kop kejong ki kelong ba asset and personality. Kejin dong jing em. Ba talong breman bre. Fi kini ke arnut ke bu Jisu kuat berdikit. Hadin balayu ini jingkan don isu. Ublay uong yo Philip. Sorry, Andre kuat nongkong. Turai kini ke pat ba pelai nong iki lajar sab snite. Bakin wat ke jingpam hangnu re hangnu. Hanta peruang kumno Philip u Jisu yo Philip sama me. Sama na kasan sana jamu di beliau. Seberang sudah sana jar. Kentai 4 ken kena 4 ken. Kung nga bro samud haying te wan lang barikun badi lot barikun armut kalong katno 34 katno 554 20 kamu aku hajar la dari bawan kumano badan samud 5525 aku san hajar mut kibri la don tak samud ru kumanga badan tak armut kikun ru wan nak nga bar kalok ru katno la don lupa sipo hajar bat sekikun sound sa armut kikun kata mut aku hajar 20,000 Arpo hajar sama na. Oh sunat sa usay ka pisablo. Nga tantang kini ka arpo hajar tang arpo ayun ke tang aspa suka te trajisu. Kata sa na mga kuwa man say. Kadono jomme kalong ha kini ka aspa suka kandap na iyo yeme. You see, this is very interesting. Kandap na iyo yeme. You see, kadono ka jomme ha kaspa ka jomme labanda. Di labanda. Kata ke di Gibril ke badan hati ni kisni ke jongi ki hespa jong ke ni national highway ngam ong sani Khasi jongi. Lekin do para banget khaman ni seng mo ba? Ho gen khaman ni seng namar ba. Kadon ko ke kontrak bansowan IM ya ngerti nang ni dengan up sapi. Mani suaban mi nentu naying pet ndala don kamat slai mani des kolmo. Kau ni ketika nombor bakam kerpan nama repostor tu nombor bom ai manu. See, this is the same kejong Philip kalong haga tekaspa. Ondala saya ketika arspa suka ngandang ayu ya ketika arspa suka bangat saya gini kesan aja. Uji su pen hai umno that's what I want. Kata saya dia bangat kuat man say.
kacipatu son bemunitu kadon ke baburi berkata ke jimburi jongi unjuk sei mata ini tu kacipatu jo son jadi jatuh ulai tunti ini tu mambong kapatu jo dan na prenjoki ruki buri bagi dan kipok ki bangko abase ini tu kikle mapam do son ulai tunti ulai ai kumbane kune Philip umko abase madan uit panat de aspa sukate kadon ke jinglo mesik ke jongi ru kadon ke ke bangi ko abase. We don't want to display in the public. Ni kuapan puri, ya nama pangigit pala. La de piong nga kanega pot, ba tong ya tu piit ba. Unte yo pastor, unte yo jisu, unte yo kabapigit de kapok. Namar balik pi pasang ban puri ba. Munitu ko pilang chen honne ke ipaping honne lo. Bang kini dun der nak ba. Yo tik manu kapok sunga. Puri kena. U Philip ru. U ba ya kene u puri kena. Kuapan sayang. La de sei te umrong. Henry hakeni kapor, ya kababure ma u haksay no. Is a treasure. Kani ka spa. Kadon ki pop ki jongiru ka bangir ko aban sei. Na mabangihik pala. Ni po koko. Henry hakeni kapor ka jingalap ka jong jisu ka u sei arspa pika hamadan. Mong kum do hiti dakene menop dak lanu. Lenak papen nang jok i. Lenak kacipatu joy ya papen nang jok i. La ulai mek nengi pidai banse namardaka ni ngibla ban perlong brilliant nginomla ban penyo beneng ni ha kita kapor ke badannya bibit dan ya krem dan ya inia ba u Philip baru jisu u Andri ulale keleng ikna ini kena we nomor kat ni pat ba be umno ban pamar we u kok ustang santri ba aki dokat kai kita antri no ha santri kuda bikan ni oh biar jisu Lapa di pada baru ujuk kini lanti kibri, dan kibri kita kini lanti. Kebalan bannya, kopi lamon teli ni kalau kita lanti poho. Sebuah hati kekorbangi, ya kedua perlok ni ya lapi. Brother, please accept Jesus as a personal savior. Accept Jesus ku menongkan him. If I became a Christian, what will I get? Ladang along Kristen, kejing bentoy. Hit kata hati kibri lanti jom kibri. Kita pun sa South India, kita long Kristen, kita pun ba? I think you know better. You were there in South. Kita pun hantu gini kum ke ministry ke jong udhina karan ke ministry jong kiway de kita pun hanta kalong kita kiying kimol kita surprise. Tak kebajat ke ini hakol kata. Bol bah ke tu kepor pada kena amangi kile deseng kol kata barok. Hendak unang kamay utu Bengali hantu hapok kal kata. Unang ai kadu sa freight line sa Anderson, aka berkoi tu kamai. Hana ngia komen, oh leje singkau kata, yo blanket, yo kapilian steel sana di. This is what people are doing. Kini kini kaji try kijang kibabun, ki pastor kaji dikisi kalau. Kiban yo hadu buwe pastor wong kala jonga. Anda play yo kijing siu yo balang play. Ngati sisni masin wan song kibri ke si kohaja ke baduna ada ba. Oh si kohaja ke ngalat ke lai banai tu log ni. Nếu mà vấn đề là khi đơn hành ni de lai brai te lawi di aku aja he ni pastor wong nga ka jing siu jong kabalang ka jong blame tak lai la dengan resign ka kam pastor nga kusla you see Philip udon ka ni kamasi Philip telah sonto Islam ke mana sila mo ko plan ni ma chulong ni mai pok klang ni mai sa ngi ding diga ni dadi da do ka chitu. You get the whole world. Mayor you ka pertay barok ko wait rin me do you ka jingin ka jong me kain ka papantoy ni. Nang perfect long eto me nang tikhiyo si kamo te sisa lido lang. You got the whole world. You gain nothing. Ang nagtumlong i-eto nang ka jong sugetet lo kente. Kabakado angry wong kuno. Hey Jesus. Don na play jong kinikikna diba? Don sapi. To wan. Hai kata kabat oh Jesus, sim kene, tangkap ni, la anuet ma, you are not content. Bun kibri kin songo, la yo ying tin, haka duk ko mangitang ka ying tin, yo ying marble, yo ying ru, long content, songo. Na kajing bamhun, kajing kerku, kajong oblay, kakil, kasini, kakil, kabipi, kapuan, kastrok, kabakado, kumbaong nado minister RIP, surya rapat ba itu. Salam sikit. Namar balik. We are not content with the blessing of God. Ngim sohon ni kajing kerku, kajong oblay, kaya kabau kerku, kajingin, kajongi.
Pi ki badan auto kiten pimbun babalik ngab datang auto kiten. Ladayo tang ke XUV, ladayo tang SUV kan kamba. Pi kata ke di ke jinglong jongi ki bri ke belong ke bang juhun ni ke jing ke ku ke jong ple. Abo wandra u andri ro. He tang kat ne ngadong. La abek je ni long gitu. Sitame tip ya ke bau jisu ulaban le ulayo I ya ke jing penyat ni ke batko ulayo I ya ba pri ya ke sentur jong ba kelut ulayo I ya bri u bapang ha te hapo temple u penyat uyo I ru ya ke kamba hade kini ki jaulut na ubah kita long kali na kalai pi pi ma ke kamba Dona pting jong pi pang ki sakri ka uturan ki nuan pio ya ke jing pen kyak na uturan pi duk ngasu to min si post nem bangiwan hang ne bu nak ting jong ing itu kayin ka jong itang kayin tin henry man to try u kerku kayin ka san ki kali ki motor ka banging itu sa ong pa ni ke ibadat bah ni ka jing sisel de so kum bala de bang ha spa kum pastor hak ne si cross sa yin no bom no tu yin balting jong uni u andre songo la de yo abri do khasampli ku ning sam selang lagi longan kan hakating si siaba la dede ubri ubasuto ke kamba abo umah ude banon ra ha jisu try melong ne chini na kuntu ngate pemela banong ban mehiru melong bat kane ngin yo ke kamba kum kata kinda ide ki put yo jisu 24/7 ku banong ki company arho saur into 7 makti makjat ki bot henry hakum kani kapor ka bage baru kita jalur ke sini. Ani bang agonta tin si jiso pe gitu lo seme la kangce la subang suri poha ke apan an ka pangkrang nei ku bang jisu klem on ku tengi de. Ni tengi de. Ni sa nong posuk la balai bangasna namar balai ngatia be hiye. Min so apa pedang lek nong kong 4 dan 10 pastor 12 pastor aleh ni ngipak ngisi tau hala anaturan apa hak mane serum seneng minta pakile amno masin pang 108 lawan 108 kan bepoy mga tia hostel adrit bakum no lawan na domin me fisut to bleng ke ku amen leng no ni 108 sinang rapten lo di kuman lai lo ni pang lengeren si kamdi ka basni bangi phai si ki baru hende hakitu ki por men si ko apos nem kirang ba balang kilo tikam ki bakya mo fil ma ki pa jong ki hap seng hap ki stings nia ba de gwai na te ki prabonge balai slok bati. The Andrew plus Philip impossible. Lada pikeng lang u Andrew but the idea ke jong Andrew the idea jong Philip lada pikeng lang kalau impossible kemut kepamlaban lang. Une upayo lemune umlaban lang. What about next chapter? Kaya pa kalanong kababot pa de ki krempeng. When one door is closed, try to see out another close, maybe open. Lada ka jingkang ka pli ka kang ya pi hang ne peng se yo so kawi ka jingkang ka pli ya pi haga por badang impostor ka dui stang bandring mensin no so banyap no sitio nga krani madu pi de pintrekam ne jingai ong bale pi yalang samla tang wi ubri hubong tre ya pi de yo samla so hadu badaya bale pi pe ki wi pi wat samla thang tapi tan namar bo myo yi wi de persang saway ke kamde nung ba mo ha persang ke saway maybe kaway ke jingkang ka kanya pi henry bali pi pe kaway ke jingkang hangni u andre baru Philip undang kum kata ka jing berhab kadon ka jing kudla tham ding kadon ka jing kudla no options undang de kiway patila u jisu u pe kini ke jinget ke jong andre ba ke jinget jong Philip u so ai sibul for so long you have been with me. Bila don ringkat banyak kisni kitiau ki benai, balai hang ne kirit ke jinget tapi. Nak tu macam grow arroy lo nilong nak itu Kristen keman, bila nak tu nok ke, nak tu macam roy pun dapat. Hai ke jinget jumpi. Hang tak pakai ai ke bu Philip baru Andre usong unang kret ai su. Ki surrender, ki IT su Jisu dah kebong. Le mameka hat do demon ko Jisu. Hala tung thang ta ning je no tam nak kla mo bu pin mang ka i jisu phai se beneng ngo kini ki jingba ki bono ha ki jong kini ki pat ba ki ki jong me wai ki san ran sing sam
Sam iki bam hadu pada kedang ka artu kri katam. Na preng kita ki ka artu kri par hadit balagan lumpat ba gile kumno fikim next day. Kasni ka kabut. Pinap ta chulong lang bon pulo ba. Ton kri hini dalang mati. Pat ba kia. Chalo. Ka Jesus. Chalo Jesus. Ngitlay wajib ba yang itu ka artu kri. Kian dai. Hei. Katu ko 50 minutes no. Tung dok ha sano minit ka artu kri. Jesus ang kumno fikim. Ngalong ukpu jom kajing bam ya. Hangi pat baro, kinong to baro, kisana baro, la etan hangi pe bane bam do beri dum loksu. Muni da oke cebir, upay belo bawa damang. Bawa ni ho gaya. Salai gani. Chokche laki. Kusono Jesu hana oke chobo. Kumnong bam, kumnong dia ke snam ke jong. Oh, piki Greek pidi di start. Balen pimyo ya kajing start. La ang Greek nang tumkitek kun nalo nang tumakitek ke. Sano kajing start jong hi. Piwan kajing start. You are seeking for wisdom and the knowledge. Where is your knowledge and wisdom? Say kajing start but kajing sep ang jong hi. Go ki Greek. You see, that's a challenge. Where is your wisdom? Hai kajing start jong hi. Piki Greek piwan kajing start. Haba piyo inya kajing start. Hang ne ka limlo. Kajing start ka jong blay ka sedang nado kajing kut jong kajing start ka jong di. But kajing di ka jong blay ka long haba kut kajing start jong di. Di from your end point, God start His wisdom. Blay ku start ka kajing sedang niya kajing start ka jong haba pikut lang. Pialam iki kun jong pi hab hangi hab syam hangi hab po berenda. Habayat kejap pi pelak ka long gumno. Pelak on dala ur hangka pi sedang ban syam ka pi sedang ban yalam bian. Ulay kita arnam dan itu iri pun sih. Nang lijut kok kisah arnam nang Japon ni. Hebo kita cini man. Nang lijut kok ketika arnam nang Japon pe. Atau mau sumar kiri pun asal. Menen lokal pocongkoi ketika humun dia mesti. Jokoi buksi humun dia asal iri pun sih nanti. Arnam te itu mau kan jadi. From the end point itu lijut kok kisah arnam terhadap pun di Japon bangsa. Tenang tu jujur mesti nonge. The 5,000 people on the ending point. 1,000 put kibring kila poisa ka bakut jong ka boy pa kajithan baro kalakta yeki. The most interesting kalong ba kataki by one ben hagasi ka baan kalong ba ngimtre bambang ngimtre banti yang nilai kaino dam rukna sepang dai nilai kai kati ka pamlalong lakan khor pala kikle ya kani ka dokot ka sithi ka tumupo si ki korin ka nom ka bakatwe ka sithi ka ba nom ka baar ka korin ka bakatwe ka ongkum no fitit la ai pateng hangi siem kani ka ka met ka joma siem kani ka ka snam ka joma balay mo Jesu omba bam ya ka do ba dia ka snam ka joma te pinom yapsu on what basis kanong rin ka bang idon hangne kalong kung no hikam ba pidiki kon ki jong play pinsisa ya didi prove yourself ana masumaro ni kunang lilun tidun ko sana ana masumar ka chikrong how do you prove yourself kung no ba prove ya didi ba kidon pidiki kon ki jong play haus nemo ba ar hajar chipau ka don ka tindap hasil cha nga bari lok jonga undon naik super undon train ka ta por ban lek namar bala dapum stang ka flight Ngidon kamban her nasil chat shabu chawati bangin lek ke flight nga adon ID ilok jong adon ID ikun jong aku bahet undon ID. Kuno tang asnan tu undon ID. Otak sistem sitting undon ID. Nilek hanta check ikot Islam ke jonga check ilok kabian. Check ikun jonga undon. Kaba kadu kuno nilai tanya are hambu ke bacho ya are hambu ke sarjana hai are yar मैं उनके बाप है ये इनकी माँ है अरे यार देरो यार ये ना साइड पर की ब्रेव हंका वो नहीं बंगी का कॉट इस्लाम वो किसी खोज जाओगे तो बखादू मिले उन्होंने डन लाच हो गई हुई lihat kan mau ilok jonga bakadon ketu ke kort ke ba ai ki asya kan no tu vaccine से kita ये भैया हमारे पेपर है उस दिन ये हम लोग वैक्सीन दिया ये पेपर और ठीक है polite election to security ba la dong dong tu ka le kun no ong hap ka snam te me ka kun dong le de le em ka snam dong me ba tu snam ki kun okay la dong de ye ka snam te hap dong me ka do dong me hap te ka do dong kun dong me ka de me em ka do dong kun dong me ba ka de ong la dong ye te hap sa dia na ma pitu ki kun dong ye wa ka bneng ka ba phikmi lenti
Usaitan umudoy ri. Kata ka jing mudoy ka jong usaitan ya pi kalong ko ki Kristan pikam kumlo ba pidei ki khon ki jong ublay bangyok bentai ka beneng. How you claim heaven of yourself? Kumlo ba pikam ni ka beneng ba ka beneng ni ka jong pi. Utaw Jesu ni udai khon ni pi utaw pa jong pi ba beneng ni pa kumlo pi dai pa yo. Do you have a proof? Kita proof. Tang nama balada kelak ke bemut, lada penbaptis, lada biasa saya kejap. Is that okay? Kabian kata. Ngaong uang yang ihat kalau dong ke bakan we. Lai patengi le ya kan nekat no kanu sendro. Yok kingsting ke jing khawai turai. What do kingsting? Ke jing khawai turai ke benging itu hang ni ke long do long snam baru kres. Ke ni ke snam ke dak ke jonga. Uang Jesu. Lahim ke ni bang adam lo, lapen rakan lang ke livi lo. Hala sining nang tua ke chulang, ni ke sining ni long jitu, ana masupo lo ni ku. Ko pilo nang apa ana masupo? How do you prove yourself? We have no documents. Ngim don kot, ngim don slam. And when you claim yourself, haba people iya la diba, ngalat long do, long snam baru kris, ling ba kamit ka bakenda. Hala bang sote bono long ni tuncu jun elo. Hala so chujun kan kir adim abang lo vi ke aldrakhala lo aposi itu ma vi lapen anam abang itu melong do elo ni bam ya kado ni di ya kasnau ba kam don ban rai pen rem ya ki ta nem ke ni ke jong ki la dong de jong lo pa sining jong sinak lo karman kali ke ma lo ki do dong pon because blood relationship and flesh relationship he don't ke jinge de snau but he don't ke jinge de do la na ong ya ki la para do personal ngawang hangi hasnong jonghi bunak ring jonghi pernah Khasi kau cek tak keren lap para do personal tu Karbi di sana ulin do senambai dia bilang ini ada yang apa tulis keren hangi para do personal dah cabas dah ganti karbani dia jo dia bani Khasi dia pernah tu Henry kumno bang ada do dia senapa di hakajuk kejingat hakajuk ke in Jesus name dia namar kesnap ke dong Jesus dia kemet ke dong Jesus la penlong ini uparing bau dekar bau Karbi ban umikir borkhoi ngidon ke way kemet how Christ amen kata ke di kanongren ke bani ni dan na kata ke daw ke proof hang ni kalong kado bakesnam ka howe ke ni bakhang ta bun ba ki breu ki le kumno ki persang ban hai din no namar ke ekhang umlong banyalong Ngama abang long baru Jesu, kajing temu kajong Jesu ane kalau ale long do long snam batnya, cipa ok nang cipa winang ho, troy wange, sungol la puge, Kristen cipa ok ingtumte, Kristen cipa wi ingtumte, ake ongdung atumke damlap lo, baru mai kilalen no, sa setang kat armut kisenran, ya kini ikat armut kisenran dulu, kita aman leno, halatum hanta arjulilo labang kehita. Nang tu berdam poma, dami te damon ni nang kangke, piru pi kwa ban lek no, wong Petros kumno ngile, hame don ke tingi, kunat sini tum kita malang mati ho, nanglong si kireng ke duke, nanglong si citi ke duke, that's a Christian, kata dari kita long susah, ngile lek nang no nang, pitet balang nang ni, pingin reaksi we, chano pin lek, where will you go from Jesus? Pitet chano nak bening. Bun kini kisamlah lagi benar highway ke pengajutan Bible study ko. Pastor ngamla syuban one Bible study nama ba ngadon sata. Okay fine, I don't mind. Ni nak tu mana mabelo mundu di dapat plot cok jema. Masih nak kita hegi mati. Where will you go? Shano kin late. Ukli ujubar une Petros on try shano kin late. Hami dong kejingim ke babam cukut. Nanglong si junun e citi tu, nanglong si junun e pinakiring tu. Kun nas ni kun kita malang mati ho. Athai masa lelu, dong dekasuk banget. Except you, tang hame try. Yim dong dekas lecu hanglo. Nak kata daw para bangin nga ong yehi. The gospel jong uyones kalunong ko banriw kini kaway na ki gospel long very powerful. Kabadong kabor hadu kata-kata. Apla dangayo ban ai Bible study hat we ko por sa panggan ni tanya kamu pilijin keliru ada kini kini tinggalak dengan kereta ngamar we sano ngile pilek sano nang ni pilek sano no Chris ujemrit bat ke jingwai 7 sing kyong kibai dia khawat ki yang
My Lord waves their hands in the gates of heaven. Hakat ka jing kan breki kawo ikaki. Hatong ye dan em hata. La do day snap. Pila day batno re batno. Chris pencepa oke, Jisu pencepa vile pronte kumapa vile dutang lo. Halo sobi ke soitan lo vilo kidupo. Kata ka di kamet ke soitan, kata ka di ka snam ke soitan. Namar ba pincham na day snap. Kila ay din mo yo Jisu. Backslide. Sino yung laplo ito ba? Krispen kacipa oke bang krehiniwet. Nakisan hajar ngut sa setangkat arnut. Mamuli galin. Bang suri ko kipinsudet lang. Dam laplo bang krehiniwet lo gitu. Nakasan hajar sa setangkat arnut meta. Nakakat arnut rukwa bang kili. Pi kwa bang late no? Do you want to quit your faith? Pi kwa bang late no nakajinget jumping? Pikwa ban leno na kajing Kristan jong bi. Pikwa ban leno na kajing long kun jong play. Pikwa ban leno na kajing hima jong ki Bhoi. Pikwa ban leno na kajing na gospel jong kajing you. You want to slide down? Hato pikwa ban tayo no? Kajing jipap kalong. Where will we go? Sano kinyin lek lang ni. Where will you go? Hibaro nyin lek sano. Nga bayang hangay sano nyin lek. Namabu Jisu ulong kajing hangte. Jesus is the door. Minister nga ong baka jingay Khasi duar play. Uni jikangte. But kajingwan u Jisu ha kajingay Khasi kajongi sachisin u ay kajingkay na. Ili tumapamning kajikay ng jingay dakulo. Jomarong ka nakapret kidamay nilang dulo. Nakadwar kajong play ngidang don sa kaway pat kabanlik. Klem day snap umla banlik sa katakadong ba. Ili tumhadak chipawil longle cipa oblong le Krispen pulote hala comarong ben antangke dulong lelo dake comarong andu kok pulote besi Karbi ke comangkan aji comkan ko dilata joki anda de comkan ko nalai tum hananga pilih la ke la arifi tum comarong se pilih joki mo pong preci kana sitabe ini tum Khasi tum adong bangkwai doarong lele apan jut ko pugali ini tum hadak kide gunang itu uli yang sesesin ka gospel ka kitab jing penpau ka nong ka bakhan ka khot ka bakhan sa ko ki basa sabar ki de kikso antang ki do tum ke methang ka ho kikso ki bami dai do da snabar kris ki de kikso ki de kinong aksoi kinong aurea nang ta ki baklim ki bakwahan ngame puli bahaya ka kitab jing penpau ka nong ba arwar ka khot la sa kita ki don sabar. Those are the people who are outside of the kingdom. Ki bam dai do bam dai snabar u Jisu u kwa ya kini kibring bandong do bandong snam bat u Hendrik yong tan bon ki kwa bandan ha kabalang ke jong play nama tan we want a carpet live ni don ka taga jengim ka basok kan jai Kristan carpet jorki ya tuwang si ilitong ka jorki Dona we khna samla u kli yo tumen oleh apa ini? Guys, ni kumno mo hilaba kim hakachuk ka joki, klem computer, klem drone, klem helicopter, klem smart car, klem smart TV, klem don ka air condition, nanta klem mobile phone, kumno mo hilaba ni. Kiliwe samla. Jawab utok temen wong kumno bitik, kadai thik kumbalang pinenta teme. Klem duwai ru laban im, klem jingi sengi penyan be. Klem le jing khoi trai ru sung suk jajai klem kala ka bomod ru im suk suk nang ta pade kal jing puli dang le ru chulong artificial hakapor corona bun be pas metric kal puli kot ru your education has no quality come down umdai bang apandran enu ru soe hendai uang kum no no human kindness umdon ka jing yamak umdon ka jing e no shame klem le rai ka thera ka make away. You are on that stage. But kabakado uongkum no fitik. Your friends are AI. AI. Mo kani ko ba? Iya puli menta ki AI kade ki ongkum no. AI artificial intelligence. Haba fi call yang la nga switch off ka ongkum no. Temporarily to switch off when not reachable. Kata kabakren kadi ka AI. Artificial intelligence. Ba fi game ru Rung satu, min satu, kapay ki siloy ki ay berkoy. Itu berkoy ketika AI. No real friends.
umdon uparlok obesisa, umdon kebatik na, kejinget kebamtik na, kejing sakriblay kebamtik na, kei kebamtik na, pada kapanengro kebamtik na, nama bangidim hakata kapertai ong les, galir tipless, kesabiru kiles, wireless, sabak kamser kaisi sugri kikentai husbandless, ikunru fatherless, motherless, kita kini kicu. Nong ki gari de tibo me pinda da hek mati. Tiup ka wesan thot lo sapi ma ta pina na ge so du ek. Da son thot no ilitum no na kai ke. Everything less. You see, from that level na kum kani karansan